twitiranya gusaba imbabazi no kwihana. Sinzi ubusobanuro tubihereza, ariko kwihana ku Mana Paul yakoresheje ijambo ryitwa metanoia. Metanoia no kuvuga ngo no guhindura imitekerereze. Noya ni igitekerezo, meta no guhinduka. Tunarizi kuri metamorphose kubabizi. Ni ijambo rikoreshwa metamorphose ku kinyugunyugu kiva mu kuba yagihinduka ikinyugunyugu. Okay. So Paul yabikoresha ariko kuvuga ngo ni umuntu urumva uwo muntu uvuye mu kuba ikinyabwo we akaba ikinyugunyugu. Urumva deja ko habayeho guhinduka kwa kamere. Yego. Kuko ubonye ikinyugunyugu nta nubwo wamenya ko cyarano kigeze kiba cyabanje kubiki. Avuga ko habaho guhinduka kwa kamere kugira ngo habeho kwihana. Gusaba imbabazi, kubabarirwa no kwihana. Ura ni ibintu bitatu bitandukanye. Nushaka ubyumve mu buzima busanzwe. Kuba nje nka gusaba imbabazi nta nubwo ari ikimenyetso cyuko nihana. Ushobora kuba gusaje nka gusaba imbabazi. Zazindi zo kurenza kugira ngo turenzeho dukomeze urugendo. So hariho ikindi cyitwa guhabwa imbabazi bitandukanye no gusaba imbabazi. Uri kuzisaba ngo bivuze ko ari wazikoze. None hariho guhabwa imbabazi, sibyo? Ubwo byo bikorwa no wakorewe cyane. None hariho n'ikintu cyo kwihana. No kuvuga ngo mu by'ukuri kwihana ntabwo ari gusaba imbabazi. Kwihana ni igikorwa kijyanye no kuba wahindutse rwose kuri icyo kintu. Wahindutse pe ku buryo dushobora kuza wahindutse byo kwita byo bimazeyo.